Jokati wandu na nyamusi ya kithekani. Vilingi wa Mauvoo. Na tuyambia Mauvoo maitu ni kana amwe matongoi kauntini ya Kitui ni mathuthi ya NND meyumbanisye kwikombolwa ni vinda yumu ya kiimikalile kuma mwaini tuendete itina wa mbunge kuvitukithia mutatala wa kiilovia wa mwaka uo. Aina kisioni changu utani mwingi udholoni wa sua cha thini kimwe cha mathiko. Mutongoi wa kauntini isu ya Kitui Irene Kasalo ni waweta kana Kenya mekwata ukono kumanwa na unyuvi wo ndetoila sia kwatwa mbau ni muyumbe wa Kitui Ruro Boni Mwalika otondo mwandikwitoli na Musangi ukuelesya. Ayumbe monene ya kiathini kike mathiko kileketwa isu kiwanzani kia skulu wa musingi wa ngucha ni mwingi udholoni wa sua ni maweta kana Kenya ni maile kuyumba ni sevinda yumu mbeyange kwambie tuko imumwini wa mwanzeti na wa mutalatala wa kinandu kuvitukithwa. Matuku akatumalela tuithetwe bunge tuku kita tubaluche finance bill nikasa mwamba sio tukutia munaona tuangangana kila kindu zote onakawoko wala kindu na yetu kwasia no Mwisuru ni nabiti anometo ni Mauvoo mezi. Mauvoo mezi. Nondo be moda mambo banda bai singi ekomeli lato. Kwambia kugira no kwanda dalijumwa. Manu kwa mama masiati. Wewe na hiyo tonyo musisia abona mwena ngongo. Unenge buzule boboku kenda kumanye. Na nona unonga wiki ya Kenya. Ona mwena ngoja. Nondo ruto siasa ana tunenga kami. Kana nene kami. Nando maza menda kami. Kana unaenda Mombasa ambapo zemba Mombasa. Nondo pia eni ulizo kana ngao yao. Na mauta mongeleka kila kitu chote kigana. Utauni matula muti utongoi uu wa Kenya kwanza kwa kila meweza kana utongoi wote wa kutumia kithui ufamana kumavinyia NNC. Na yawe isiwa nikakibini lani siyawe enda kila mudhuki muonze atulwe 3% ya housing levy. Inwe munenda kitau na kuye ndo maka mimi. Mundu wa PhD wewe anakami. Mundu zile ka university wewe anakami. Tio mundu wa mujengo enda anakami. Nena ndo na yana songe ndo nonge ndo ngojao. Ya hiyo finance bill ya kwangu kuna atanda tu. Lakini japo ni ingi ina bila tena. Ile ingi ndio bila tukuita kwanza tu president. Tulikuwa tulizitos. Kamba kwa labda wa bwana. Tuone na president umwe hiki izomweka kino kile. Lakini ya huyu pemo ndo kitu kizamo. Maasia onela koma yego. Ile kumwa. Yuko Mauvoo mezi. Kana lakini mtu ongea mubea andomeito baito nundu hili mwakonie asibiwe kula. Balaji angewe libondezi. Balaji wewe niko kumana na kiini maelisa kana changalika uvinzani nimekuendea na kutetea haki za NNC na vula mama kule maende na kumivoya nzi hii ya Kenya. Neja numa opposition tuende ya kukita. Nono na zeine ndiyo ya wito bikie. Nono tuale kukitia mwana Kenya. Tuale kukitia mundula wenzi unakengiwe. Kenya itaharibika. Lakini sisi tutasimama kidede. Sisi tutapigania wa Kenya. Tuweka 1.5% housing levy ama civil levy ama taxation. These people are confused. It's a taxation. Na kuna structures, there is no legal framework kuonyeshana vile hiyo pesa itaenda kutumika. Hiyo pesa ikichukuliwa na watu wa KRA wanafaa kupeleka kwa treasury. Na inafaa kuwa na ile line yako ya ile vote yake ya vile pesa inaenda. Na hakuna. Sasa hiyo pesa itaenda wapi?
Wakenya wenye wako na roho ngumu, Mungu atawapea rais ndio mulani. Kuripoti ya Vilingi wa Mauvoo kumangutani mwingi udhiloni wasuo kaunti ya Kitui ni Lina Musangi. Munini wa Musumbi Rigathi Gachagua ni waende ya kukonia maleve kinandu cheo cha nyomba kila mbunge na vitukidhisie dhino mtatala wake ilovia kwa karatu chumwani ki Gachagua ula mweni wanda ya chathini cha kuikia ngovia amanibwa makimansio cha yolo cha JKUAT kila kikiambu wathingilila andu mambevyo kutetheka na muvango uo wa nyomba ni amuika alame na utuika wa myako alame ithiwa maikwata mawia na ilovia sia kwiyaka na kukilia mikalile yo kwisila muvango uo wa nyomba. Benjamin Mwaka alivoti. Serikali yu yathana kana andu mambe kuneka muvango no wakanumba sio kwati munini yani affordable housing ni amathiwa ingi alame ithwa maminita mauvundi sio na mena mautuka kwa nyuma unduni mauvundi misolo mitambo na miako munini wa Musumbi Rigathi Gachagua chathini cha kuikia ngovia amathiwa kuyeje kwati ni Kiambu aweta kuvitukithwa kwa mutatalo wa finance bill chumwaniki ni mbunge kuete uniko munene kwa muika maunduni ma ivalua. Our members of the National Assembly very aggressively for 2 nights passed the finance bill to create a housing fund to construct 200,000 houses every year. In the housing program, this university undergraduates from here are a very big beneficiary because you are the people to design these houses. The QSs are the ones to do the bill of quantities. The engineers are the ones to do the structural drawings. The electrical engineers will do the electrical drawings. So, hapo iko kibarua. Gachagua yasekana serikali thina mawia mevandu ma utalo munene wa mathiwa la maende kumina maskulu na kwa umo bango wa kwa kanumba ngilima neli kila mwaka sio kwati munini wena usungio musio kwa mwika mwingi ula wenda mawia. I'm an honest man. I don't want to sit here and lie to you that we have jobs for you. These jobs we are going to create together with you. There will be architects, there will be quantity surveyors, there will be building engineers, there will be clerk of works, there will be electricians, there will be plumbers, and you will have an opportunity to earn a living. And that is the truth. Wengine mutakuja tufanye biashara. Now, I want to encourage you, please, I want you to have a positive mind. Kuangali kwake Minister wa Kisomo Ezekiel Machogu nwa kulimanisio siayo lusi yeviti kwa lula sulimanisio hii kwa kuikia mustali nwambe Kisomo cha ukunikili yani research tanze mwe aku na ndema unduni wa maendewe vindane vi ya utui kwa matukwano yani ICT. Research is the right food for generation of new knowledge and innovations. I therefore challenge our university to redouble their efforts in mobilizing additional funding for research as well as fast tracking commercialization of the various research outputs. Na kwa hivinda inge serikali ni ende ya kuthingila thina kianda kinene ndino wa kulunga mwana wa numbasio na icho wa Mauvoo. Mudino wa President Rigathi Gachagua haitetea muungamo wa Minnesota ndithia Moses Kuria kukonya mithukumila kisasa cha NTV no weta nongi na serikali ikunikilenesa uthukumi wa isese. There is a bit of right where the media need to be respected, the people need to be respected. It is a win-win for both sides. It's both sides, the media to respect the opinion of the people and the people to respect the opinion of the media. You have been hitting us left, right, and center. Nobody has ever held you to account. Now, Moses Kuria ameuliza nyinyi maswali tatu tu. You are all over, you are crying. You have seen nothing. We want to ask leaders in this country to join Moses Kuria to hold the press to account. We must have equity and fairness. What is good for Nation newspaper must be good for Moses Kuria. This is a new world. So watu ya media karibuni kwa hii Kenya mpya. Vilingi wa Mauvoo kumava musini wa Ilovi nye. Nita wa Benjamin Mwaka.
Na Mauvoo macheva ni kana mwaito umwe wina ukuu wa myaka miongo muonza kuma utoini wa isaani kikule matu nutiwa ni thayo kwa nzia ya kwiyita kiembeni kimwe kimusini kwake. Maofisa ma polisi alamosa mwe wake na mauto wa nyumbani ya kusuvia miyo yakuo ya ambako ni matwaisya ukunikili kuthia na umo wake kuchake tina wa kwithiwa ina ndakame na wimbu uthioni wake. Ben Musau alivoti. Itu ya chevandwani ya isaani kikule matu itina wa NND kwa mukia livoti sia kikucha mwaito uyu na ula esu itakiembeni itina wa nyumba musini kwake. Tukuya mukaitwe ya mama mkuu ekiteni kila kibo twina MCA na serikali dina twitana kila tukulia ni serikali zizi chunguse nondo ya tutabia ni kwithi watu amwithi abinditi ate unena na itutethesia muno ikethi wano mundu witha abithukiie nondo thini thukie ze chunguse ze mane na teikulia serikali tukwate nondo wa Mauvoo wa ndoa nondo mundu withitwe ndu mana agitie itwaga na kwithita na endi teikulia serikali zende na uchungusa bakethi wa ciana imwe nundu imwe cia leile kanisa siketha be ciana ciena mabeba maitana kana omundu kwisilia kethita serikali ichunguse na ende itutethecia nundu itacia mwana kibetiti kwatitie na imwe itu muku ukethia ono muciaitie ni mwaitu akwetwa ketio niki ute aitwa cia kana no esilie nundu wonete maundu maingi kwa serikali yatwa ni kuchungusa na zize chunguse zimane neo ani moanie kana no we na itusongea nondo tena cheva kisio na marehemu mwaitu ito nethi wa tukithaitha nake na nne mwese ni mwaitu mukilu utena maundu maingi na ilana kwata report yesu nenegwa na maka na nasindwa ni chao na nenge otondu twamina kwitwa ni mheshimiwa ito twetele tumaleke nthi ni chao ndoyo na twitha twina umisyo na otondu twegwa andu mundu akwatwa ithina eka osetambia ila ya ilite ya kuthi nikenda utethio na chuo na kiuno cho kitona ututethia kanisa ni serikali ni kana mutu iwisi no tona ukunenga umisyo kana ochuo kitona ukutethia witha wiondo ucio pandu ba kosetambia ila ita ilite. Mwaitu uyu ewetwa tawikalana mwitu wake na mwisukuwe na polisi ni mambi ya ukunikiliwa kuthia na umo wa kikucha ke ni kwitha na ndakame uthioni wake. Kila kwacha na wiyo natinda ba kwa na mkawa kwa na kwanza Yesu kwa makwa eba na muno enda na msewa nunda nda tena Yesu kwa makwa na yu twasenga nunu akichetwa otherwise newa wirja kimbe ila meko yangu ndo mea amboye nundu ena mapresi maingi ila mapresi ya maingi na chao na ningi nyendito wanjo spati kamoni bari kwa kamo pesi kwa kamoni bali na nimesi kamoni nguma kwa mama wakumera wokiba ngia na mathina mamremba kwa nundu serikali ni waka na ni waku ekatwete lo sungi omuseo tondo MCA witu watabia polisi ni kutwete usungi omuseo maime ko chungusi tumano choke akilibe kina thina nono naito kila mwana usengete. MCA wa Kisioki Judas Mbilindawa nukuta NND kuthinikia mathina ma kimisi na ma kimbene kwanzia cia kutwa isia unenania kavindani kala mekumbilwa ni mathina nzia mbingi cia uso mathina mamusi tio number 1 ukaisi likale tio wa this likale na ndo trained maito mutethecia makamwigani tio no loko beti asionge ikanwa tio ai ne mai dakanikia ku aiku aitwa kula ando madakanikia ku mekawata kuliko yazeli aitwa wazeli ikalaku aikalaku isu ni nzia number 1 nzia number 2 mugayakala inyando mamuti enge muti ndo mutia yi ndo inya ndo mutumia inya laziana tio mbaila nene piambe ya muti mugayakala mukanena ke muti tio ani very sure mekala mwana na ke muti muyanze ya umina mathina mwikati tio muka manwa ke muti bai ndio tio au inenge ndo mea bai ya dhira itonda adala ya egada ya adala ila kwemba mathina tumande nzia ila sia available sia umina mathina meba
ene kila kingi toka mane one na kimutie toka mane one na kimbaine toka mo ikizilika ne kio tuende kanisani kio mavazi tana abe makatwe ni dia Mwi wa Mwaituyu ni woso ni maafisa ma polisi na kutoa nyumbani ya usovia mia kwe ambako ikulio inene ni Mwaituyu akitie kweyita kana akitie kuawa. Gelivote ya Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV nyenita wa Ben Musau. Serikali ya kaunti ya Makueni ni twaise maonanio ma mithenya ili mama liu ma mukamba nsikayoni cia kuthuthia mbai ya mukamba isioke maliu ma kithio tanzia mwe akwisiana na Mauvoo ala maetawe ni miilete misio chathiki kila kikwende ya homondi na woni nikivikitwe ni gavana wa Makueni Mutula Kilonzo Junior na ayumbe kauta ma kaunti isu ya Makueni. Mwandikitu Caleb Chalo ni wavika chathini kina atumbanisia Mauvoo. Mawananyo mama leu matene mama Makueni ala mombani ntone muvya watandithia utalii na kithio va kaunti ya Makueni ni mambise kwi umunthiu gavana Mutula Kilonzo akitongoesya ndongo ile ingi ta MP mava Makueni Evo Joshua Kimilo wa Kaiti, muyumbe wa kaunti wa Makueni Mauvoo Musio na muyumbe wa kaunti ya Masako Mwandu Joyce Kamene Kasimbi kati wa ndongo ingi onthe utumani wone kukuniambi kusiokea maleu ala matene na kithio kini kisio thinola tunaena guo waleu na thinola ninonie kibwezi ila tunaendie madaraka nundu leu noemie kibwezi sindu ila nona bakembwa ithionthe nitutonya kuatia sindui ayandu maikoma nanza ukamba wigwa oneka kukoma nza wona mundu utonya kosa ndogo na mino keda aitwa Malika Drive siyungwa na siisilewa ndoko izu ndio toa mwingo kikundi kila kibaya liula meoso ndutewa ku Kenya wetewa mwingo Mauvoo Musio wawetakana Mauvoo mwi ala mekwikumbila NND maguma na wana mile na ku akikatha kaundi kwa kwithana chathi cha muthemba u kundu wa kusomeria NND yulu wa vata wa kusuvia maliu ala matene na kuendesya kisomo ki kwanzia wasiukite magonjwa ya pressure na magonjwa ya sukari. Hii chakula ya zamani ndiyo chakula ambayo ilikuwa inawasaidia watu wetu kuishi miaka mingi na kuweza kuja kuchukua jambo na kutukumbusha juu ya utamaduni wetu kama Wakamba. Hilo ni jambo ambalo ni muhimu na ni jambo nzuri, na Mheshimiwa Governor, pongezi nyeni asia yu sinduisi akithio nisionzio na sia ilote Okamba yu tuende yu Mheshimiwa Governor twabina kumanende tukuwa malewa makekamba matene ona mabenzi kuya musitwe na makithio weza kwenda mundu mukanda kabilo uone mume akamade na mayabu wawani mume maona nywane mekwatiwa kuende ya inge muthanani wa wathanthatu kaunti yenye amani. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi wa Mauvoo, Makueni. Misa wa utalii na nyamusi ya kithekani Mwandu Penina Malonza wawetakana muvya wake ni wiki tamawala niome mwanya kwikithia kana nyamusi ya kithekani ni siaeka kulika misini na kunyamasia NND hainene ya kauntini ya Mombasa ikomanoni ya ene yanda kivathukanio muveani wa utalii. Malonza ni wawetakana kitumi kinene cha nyamu ii kulika miundani ya NND kwetetwe ni mbua kwithiwa ina inini na kutuma nyamu ii itakwata liu na kiwuo cha kuyana. Angelina Mose nukueleza. Eneva kauntini ya Mombasa kwa manoni ya ene ianda sekta ya utalii. Malonza ni wambula kana serikali ni ikiite maula nyume mwanya kuye ya kitheka cha Savo East na ila ingisi nyamusi ya kithekani kuitana NND kunyamaswa ni nyamu ii ingi nukuwetekana kitumi kinene cha nyamu ii kwa nangia NND miunda iyo kuwetetwe ni mbua nini na ila inauye na kutuma nyamu ii iteliwa na liwa kuyana. Kini tuizika na mbua ndina uanesa na asa bunga ito ila nene ita wa Safo ni na receive less than 4% mililita ya mbua na nundu wa kitumichu na muisuyu si katika Safo initu ivingevo lakini batena leu na niwo kitumisi umalile na nituende kwikia mikakati moja wapo hivyo ya kumandaliwa sio na kuia na kumandia kiwu
na niwo kitumi nendete Kwale already ngakomane na leaders ma Kwale monde twina waziri Mufulia na governor wa Kwale nikenda tunene maunduni Minister unu wawetakana vayina vata ndongo ikulicha maundu ma uteti kwenye musi ya kithekani ni kwithiwa ni wikite maulunyume mwanya nikana kuitungia kithekani kuitana enendi na kwanangiwa miunda yo tuweke kuikia siasa katika namusi ya kithekani niwa anuma ya sia ini tuika demonstration Kenya nima ini problem itukwatie na nendo nena categorically ministry yakwa na government ya Kenya itethesi ya maunduma na musi ya kithekani kana manage ya na musi ya kithekani on behalf of the country of Kenya and on behalf of anduma Kenya kwa ndo nenda kwa sia ana siasa alame kuikia siasa katika na musi ya kithekani. I want to tell you I'm so sorry for you because you have serious agenda to discuss in this country. We are managing this. What time? I mean, katika ndhia Kenya la yombiwe, wa yu waziri wadhi directly mpaka to the village. I have already done that in Kajiado, I've done that in Wajia, nini kiteke kitu Southi, nini kiteke Makueni, ningweka Kwale. Kutoke kweke siasa ndogo ndogo katika maunduma na muzi ya kithekani tafadhali. Malonza nukuetekana ndongo ini sielite kuiyumilia nikana mathukume mwamba nikana kuitana enendi kunyamaswa ni nyamu isi ya kithekani ingia wetekana ni wikite malonyume mwanya makutungi yangalama enendi alama nangi ito liuwa na mali yoni nyamu isi ya kithekani ovama na kuikite kana vayimu enendi ona umwe unavikia kwa sedhayu wake ni kumana na nyamu ii tusisi ondo mwenendi ukuthiutani na nyamu ii na tuithuku maimwe na tuikwana na kuoko nundo I'm doing all I can't ni kefensi ni nenge na musi ya kithekani na ndi ya Kenya yamwa nundo nekita kuimanage kwa behalf of enende oite kazi ai nizie mieta yekela mundu nduitaru. Seriously, we need to talk. Nundo niwe kitumiteke kia mikakati tuhakikishe kana ndwana mekwiwa ni lazima mafaidike katika na muinosi ya kithekani na kila ngwika ni kuhakikisha kana Mkenya yoyote ula wiba kubina na musi ya kithekani mbeni wako atafidia yake ya kwiwa, lakini going forward kuhakikisha kana bai mundu unakiitwa ni na muya ya kithekani nondo tuikwenda kuiva mundu tui katika business ya kuiva andu kila saa tuenda mundu ndaka kitu kwa sia thayu ni kindu kivinya katika namusi ya kithekani kutu ni lazima to treat the root cause other than the symptoms to treat symptoms to there tukikenga na Kenya nye nendete mpaka to the deep of the root nikenda wise kwithia nitamina wasama katika namusi ya kithekani na kila mundu ai benefit undu na muisi ile to benefit andu ma Kenya wanawiyevo. Minister unu mbola kanani wikite malunyume mwanya kuminukililia mulatu wa Ronald Ngala Utalii College nikana kukilia seksi ya utalii kwa kilungu kinene wetakana mulati nuvikia kuminukililwa mituki. Nitwa nene ya project mwenene iba katika mkoa wa Pwani ita wa Ronald Ngala Utalii Training College ambapo ni dhite ikuwa mite na yunga mite kwa ibindo ya saa lakini already mikakati nituiki na niti uthikwanzisia project na ni kuthiuthela within 1 year nikenda titone kupanua Kenya katika kwithiwa hospitality country ile kutrain maundu ma utalii katika Afrika yitu kwizila kituo kiki kwithia kiki nene muno katika nthi yitu ya Kenya. Wanawevoni kana menya mawuya kukwatikana ndini wa sekta ya utalii. Minister uni umbula kana ni makwasianite na ene yanda kivothukanyo kuvucha sekta ina ila inakunikita muno miakani ya wa corona nikana kwa ile na kukile ukwati wa nthi ya Kenya na nitukuona vena ibisu iseo ya Kenya kuthio vinguka zaidi na kwete namba nene ya taliva na hii ni kustabilize economy ya nthi yitu ya Kenya na muno zaidi ni maundu undu mahoteli mauthi kuchangia katika Kenya Kwanza manifesto yulua ku-employ ni mwaiwe tuinene ya maundu ma cruise ship undu tuitiswe athuku mingili umwe nikenda tunengane kwa cruise ship kuyini nziemwe tukona sekta ya utalii kuliuchangia maundu ma waandikani wa siana situ ile tena mawia ba nziito ya Kenya. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Na hindi tikwate kana mawalani wasu imeumina ngusaniso ila itwevo miaka na miaka katika wandu na nyamu sia kithekani. Tuambothi umwabanini itusiokethetie na mauvombe. Seo vya maisa na insurance. When you receive alua wa insurance kana policy document ni ukusi wa kwithiwa kwa wiwa nokati waku na kampuni ya insurance. Valua wina miao na miamulo ya undu uthinikiwa ithionu kwata wasio.
ikithia ni wakwata valua wa insurance thini wa mithenya miongo itatu wamina kwikiwa wiwano na kambuni ya insurance. Soma na uthielewa kwata insurance no kana kuikithia maundu me sawa yu ni wamanya. Uvoo huu atoka kuni Insurance Regulatory Authority IRA, bima bora kwa taifa. Mukamba ni wese oimani udhui na kwa uhondo ilete kupatithia uima waku. Rafiki Habo Clinic ungua Habo Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongo etie kwa uiti mwithianu na ndawa siki wa ukunikili wake science kuikithia ni cia uvosia na ciina uthu mwini waku. Nituitama ukipathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, kwalwe ni malenyu na arthritis, kulea kusia, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Nituthoka kwaku kila chumwa wakwambililia twithe wa Masaku, Kibwezi, Makendo na Kabati, wakeli twithe wa Mombasa, Kathonzoeni, Nunguni na Zombe, wakatatu twithe wa Matuu, Mwingi na Matiliku, wakana twithe wa Kitui, Emali, Seikuru na Ikanga, wakatano twithe wa wote Kasikea, Utala na Voi, wathanthatu twithe wa Ilopi, Mulolongo, Kambu, Mutomo na Chuso. Tuthokie maofisini maitu kana utukunie simu kwisela noti mwonza imwe ile itatu kana noti mwonza na noti mwonza noti kenda noti. Rafiki Habo Clinic, we treat, God heals. Ni na udho chengi tuendeye na kumanithia na tuisonga na mbeni kana enendi mamatungulu nimendeka kukwata mbaumilati ya vata tamalelo na muno kuvetana na maundu alamatonya kwa nanga milati ino kana kumetunga na itina ndeto cia tongo ikithukanio ala meungwa nzama ya maendeleo ndwani kana NGCDF ndini wa kiliombunge cha matungulu. Matongwewe ni mwene kivila wa nzama isu Pius Wambua menena kavindani kala matambuka kukunikila uthukomi wa lelo wa kuma tala kwisila kinyui nginya kaba na kumya ukanyo yala maumasia muthanga malelo ni itina wa kusewa boni mutisia na Mauvoo. Wambua mwene kivila wa nzama ya mundu mama ende umandwani kiliombunge cha matungulu awetakana mitilatalayo ndene yatiwe na nilaya ni twendini wa waki wa malelu uvolelo akumatala kuthiki nyui na ingo nile ndeni wa kiliombunge cha mwala uwetakana vailo vya sisa udhiote wa mwala nyonde alama la nilio kuthukuma malelu oka kulilia lelu wa kumatala kwizela kinui kumiseleni ula uendete ngina kaba twino tanu nundu wa mheshimiwa mule nundu wa ila wathanie ni waisie kana lelu kasobua na uwo kana ndeto ciake lelu nusobuwe na nusobuwe na weki wa malamu na wakinwa nikwatia nituona kana maloli metito matitanine kuma tala kugobika kinui na kuthea na imatheete ndeto mbingi simbite sisi ya kisiasa simbite sisi obungu na uonekana maloli alusumetitwe nimeubalano nitinga ikoka ikakinwa nilola na yitwa kiwiyulu uonekana paimbe situmikite na hii kila kindu chonde nikiendete nesa na kuyarana na bikyundu ipya lelu suri woso bitwe atianite na thukumyangi la mendi nwanzamba ino mawetakana mithangela ithitwe yenza utewa malelo ni wathukana na miao nende ni maeleo kwata mundu maki maendeleo mbau na kuveta na mundu mathuku la matonya kutunga maendeleo netina na muno kwananga malelo la matumetilo vya mbingi kumaseo vya ni asiani twende na kuseo vya malelo maitu kwisila mubango wa kera na nienda ukulia enendi maitu mamatungulu ila twamina kuseo vya lelo maike kwinza muthanga kuute indi wa mundu nukwenda mara mkwake musi niende akaute mara mkwa pala mailite nitwathitwe twisevya lelo mavinda maingi na tuiona andu maiku ya kithanga thi na kwananga lelo kula tuna service kwina kula twende na kwikia culvert ni kulia maikanange culvert isu nikana withie nisiethe wa imatethesia kukilanilia na kula kigu kikende wake yesila evindani yukite Otagu kanyo ni umwe kwiyenendi la metho amena matambia ma kwendea kuongela tumondo malelo ni etho makethe wa maitula mea kwikia sindusi wa malelo ni laitonya kuothea mbanga makosi wa matambia metu makimiao lakini kuku itote asia muyumbe mbora kwa kitumi kiu ni kulia enendi ondu wa lelo nuseoviwe pe andu meki ya miondo kana bumps nikenda ngale ikine mbora nienda kwa asia kana wethi wa uthikia sindu cia muthembozu nthini ya lelu engineer inenie nake na ambia ulati ukwatia ajikia sindu isu ondu wa kusiangali ikabite isembete no kukwatwa nayo sewa
atua kwikia bams kwitha kwi miao na nengi pe mutalatalo la mundu andu matia ukambo thini wa ofisi wa kera no itabua undu wa ile kwika nikenda sindu izu siekiwe kwa utusubie lelo situ nondu izu ni zimbeza situ na nimbeza sia mwenendi ulawe na kito kingi ne tuwe maramu na nditutethekie kila kibonge ndono mukule ni oila kwetha gwikito ukaendea na kwitwa kiwo nondu kito kike ukilo kingi ila alama loli makinanga kuwende na tuchukile kia lelo na be kala batikeba tabaki noi ke obaka ile usirio kakukua kaka kolokelo ingi nondu ni kanini kuni twatunga mubea nondu wa mheshimiwa mule endeo na weosu na ngaina kuwathime Lungulu kaunti na Masako nyene twaboni mutesya Utala munene wa NND alani maskota matwe kithekani cha kambuni wa kuthia simiti wa East African Portland Cement kila kimavoko ukamba wa River ni matula mote atongo ya nene silikali ni kwa kila mamakonya na wanangi kumonene ula uende kukusi wa kisioni kiu vala mambo we nyombasio na kulasimika kukoma mbevoni yu meenda silikali ya kate na ila ya kaunti ikwatianisya uneni na kumina mathina a maithekaiti na wa nyomba mbe wa maana ili kwithiwa iminite kuombo wa kisioni kiu. Daniel Mwongela nukuelesya. Maine na kwisila kwi mwene kivila wo Alphonse Kisula maskwota ni mania uthatu wo maitula muti silikali ya kati nundu wa kutuma asikali kuka kuombwa nyumba sio na kumakuwa kuma kithekani kila methi tumatuite kwa ivinda yasa ta community ya Kamba ni kwithiwa suma ile ndelu ni twandie na tweka landi na vice president na tu ya monda nuku tunenga pe maongeo yani pe kunena nya kwa serikali na ndu naithie ni kana monda woneke nenda ukulia kinicho unatwitie kinicho tunaendie kweka landi undu longi pe mituki miao ile tumie matinga moka mondani mambi yobo kuombwa nyumba manifesto ma serikali ya Ruto maite maika ombo ya mundu nyumba na tuikwenda obungu maile kuungamana kila manenie nitwithi wa mundu be andu makoma beboni tuyombo wa nyumba ni tumitebo nitukulia utunu wa live nake Benedict Mwemi na ula ingino mwene kivila wa ikundi ya maskwota kisioni kiu ni wenda silikali nene ya kaunti kulikila na kuthinikia thino kwa mituki na kutwaisya unenania nundu NND ingini maende na unyama na ingi kulasimika ukomanza mbevoni matena vandu va kwikala. Kumekuwa na ubomozi umefanyika hapa kwa hizi shamba za Portland ikisimamiwa na polisi na tukiuliza mahali mwenye amewatuma wanatupotelea hapo tu, hawataki kusema wao wametoka wapi na wanabomoa mpaka wapi. Jana tulishinda na wao huko kwa shamba, lakini hawangeweza kueleza ni nani aswa amewatuma. Kwa uhakika sile manyumba zimebomolewa, tukifanya valuation ile tu ambaye hatuna finga zile tunaweza sema ni kabisa ni mamia ya mamilioni. Sile manyumba zimebomolewa na zingine zinabomolewa. Unaona watoto wadogo wanachukuliwa kwa ile nyumba wakitolewa kuwekwa pale nje ndio nyumba ibomolewe. Kwani tuko wapi? Hebu wewe jifikirie, wewe mkubwa fulani ukiwa mahali huko, mtoto wako achukuliwe kwa nyumba awekwe pale nje ndio nyumba ibomolewe. Hiyo ni unyama kiwango gani? Na ukavindani kauna ke Minister Muveani wa ithekava serikali ni akaunti ya Masako Philip Kilonzo ndaunya witano kwa alama ende na utwa isisiyo ya kuombwa nyumba kwamba ungamieseso yu nikienda kunenga serikali ya akaunti nela ya kati kutwa isionania na kumana umo wa thino undumana kumanda usungio wa kutoa be kila nasia yulu wa kila kende iwe pa Portland tawadhali polisi yambe ungamia kila yendeje nundu oundu tamina kwa sia bumbe
nititende kunendania na serikali ya nene yulu wondu tikana na kitheka cha Portland nundu be stakeholders itatu taza national government, county government na alame kala kitheka nichu no tondu nenda nionu endeye ni kulya kwa ndaya kila kiende bacha mbe ungamwa nikana ma kukunena nyakuna gwo kwendeye kakiki bacha Portland ni cha mwene ndi wa Masaku na mwene ndi ula waombwewa bau ena haki ya uthi kwa kaingi kwake kuti kulyola waombwewa tikenda na wia kila mundu achoke balabe kwake wendo wake nyumba ya kundu wiyakite na balao nidi utethyo ona tibo tukunie isimu. Daniel Mwongela, Mutongoi TV, kuma Portland, Mauvoo, kaunti ya Masaku. Skulu wa musingi wa St. Mary's Tala ni watetheka na itangi ya kuketha kiwu kuma kwikundi yemwe ite ya kisilikali kwa isitwa Premier Tanziemwe ya kuikithia utheu na kutumia kiwu kisio. Mwalimu munene wa skulu Ellen Nyingi ni wawetakana uwethe wa uniko kwi utalo munene wa maniwa ala memabulanite memamutha memwanya na alangi kubalanake muungamei munene wa ikundi ya Premier Gideon Nyaga waelesekana kielelo choo ni kukwata kisomo mbau na muno kwisila maunduni mavata takunyai cha kiwu kati wa maundwangi ala matwai ya sia boni mutisia na livoti. Mwalimu munene wa skulu yo serikali wa St. Mary's ulawe Tala Ellen Nyingi elesekana ni tambia sela yosiwe ni kundi ye na kwithwa ewu ni komunene kwa manyiwa alame mamudhame mwanya alama some ya skulu ni uyu na yuma tonya wata kiwu kithe cha utumia kavindani kalame the on na munene wa kwata kiwu ta utungia mubea ala ma premier credit ala ni matuete ye tangi matuete kiwu na ni kindu kiseo ni kwithwa ino ni school special school tinasiana physically handicapped, tinasiana ingesi mentally intelligent and kiki tethesia muno nundu siana isu ikanusa kiwu kuma ba mubelekine iteo hiyo manda kiwu kwasa. Kami munene wa ikundi ya wetakana itambere mosi kwithwa twangie vindane ya munyao na vena vata munene waende na usuvia kiwu na muno maskulu ni tunapatiana water tanks is because as we do business we support the local communities on social programs. One of the key social program we do is water, to support storage of water, water conservation, because water and sanitation, they are very key, especially for our school. We saw it is very good for us to come in at this juncture, especially now that we are coming from a very serious times of drought, which has been affecting our country for some times now, to come and support in terms of water kwa hii shule. Tunajua maji ni uhai, tunajua water is life, and therefore when we have clean drinking water, clean hygiene, tunazuia mambo ingine hata ya health challenges that we have. Msia wakisio Jackson daka ulevula nitene kundieni walesekana vata makundi ala mena ndi musio kwa nende maka kwato mbau wetakana ni matembe ma kwikiria kana isio ni siethe wana maendeleo indi ti kuendea na uthenya ende kana kuleo manenge maendeleo iti kindu kiki nini it is the kindu kiki sio na tusiana situ ni sia kwata kiukitheu koungulia mwalimu na sei ma skulu eno tunenge premier credit support nuna mone matunenga support na ndia juu community ya Tala kindu chambe twambe ikwebundi cia kuthoka cia aini nundu twathocha aini no makoka matukuyesi nuzio munaanza kuanga manthe sindu na yusi nila munandu manga manthe nicio nende na kwete nundu kila nethia ngaeta ebala cha elite to mundu nduona skulu witu wa Tala wa St. Mary Primary School ndwenda kiwu na naina mantha itangi kulangu mantha nayo ne kalandi na management ya kampuni zwa Premio na umundi ni twakwate tangi alitengilie 10 na matuku ni awe mwingi muno na mwalimu Ellen Nyingi ni wande anokulia makundi ya kutambucha kwa kufikia maskulu kwa nyola mekwenda utethio enda siku ni anokwata kisomo mbau na muno sanila sina mamudhame mwanya kuikiria ni sia toa maskulu ni boya nikenda maende na ututethia na mayende ya na utethia maskulu yangi ala mena batata usu nikulia kwa asiai ala mena siana sitena mamudha maseo pa skulu ni wa Tala St. Mary's Tala titi fundi asiana isu kwa uni maeta asiana isu ni kwethi wasio ni talented na nito naika maundu maingi iketethia na ikatethia nthi kuma matungulu kaundini ya Masaku nyenito waboni.
Mutesia. Na tuwa mauvoni makoneti ya utethio ni kanandwa lami mamutha memwanya kaunti ya Kitui yumena undu wa kotani itina wa serikali ya kaunti isu kumanenga siendu sia kumatethe sia mikalileni yo kwisila muvea wa kithio mevai amuika na mathau. Siendu ithi ni vamwe na isululu miongo eli na inya mitia kutembea kwa alamata matona maanaili na mauta makwisi ya sua kwa alame na thina wa kikonde. Siendu ila inenganiwe sesone ila nitwaiwe kimansioni cha maundu ma uimi musini wa Kitui. Otondo mwandu kuitones Maschalo okuelesya. Ni uneko kwe enenthi mama mutha memwanya kibuthukanyo ba kaunti ya Kitui tina wa serikali ya kaunti ya Kitui kwisila muvea wa mivai mathau kithio vamwe na mwika kunengana watethi watu sululu miongo eli na tuna kwe enenthi ala methi tina mamutha memwanya kumatethesya ndambuka nisio ainene tina wa isiso jina ila yatoa nyumbani ya maundu ma uimi ATC wa musini wa Kitui. Minister muvea wa mathau na kithio va kaunti ya Kitui Phoebe Mutemi no wetakana sindu ithini sia vata muno ne ena mwikio enenthi ala mena mathina mama mutha memwanya ni malilikanwa ni serikali ya kaunti ya Kitui. Suo ni muthenya munene vala tumbanie ta department tuthoketie andu ala ma PWDs, persons with disabilities, vano ATC ni kana tutone kumanenge sindu imwe ila sitona kumatethesya zinu wa mawonzu mo. Kwa mfano nitwa manenge wheelchairs, nitwa manenge white canes ila sitona matethesya ala me blind kutembea kuma vandu vamwe kuthi vala vangi twi pia na sunscreen ila tunengae ala me albinos na ni metha na utanu munene muno nundu ni masya katika evinda yasa maethitwe mekwata utethio usu katika county government of Kitui. Itheta ministry twitungia muvea His Excellency Dr. Julius Malombe nundu wa undu usu munene wethi wa suo. In fact ta ministry ni tuona andu metha na utanu munene kana andu ala mena wonzu wa kivathukanganyo metha na utanu munene kuona meitetheswa ni county government. Inginamo ala methitu na mathina makuona ni makwata tumitata maana elitwa kumathelesya kutembea kuthi kundu kwi kivathukanyo na mwala methitu mathina ma kikonde mainatiwe tina kukwata mewani maana elikuma kwi serikali ya kaunti ya Kitui kumathelesya kuona. Minister wo ni wawetakana serikali ya kaunti ya Kitui na muvango wa kuvikia kila mwene nthi wina mamutha memwanya no kana kwi iwa enthini wa serikali. Ni twatunga muvea na twikulia ingi ni kana wise kwithia ni twakwatana pamwe andu kivathukanganyo the stakeholders partners ithuonthe tukiiva mwe ni kana tutone enlarge our pool ni kana tutone uvikia andu ano mena mamutha mena wonzu wa mamutha wi kivathukanganyo kwisilanzia si kivathukanganyo ni twamavikia o anini katika ala makuishi na mawonzu asu twisikana katika Kitui County twina andu aingi lakini nundu wa ta ministry twithiwe twi able ku procure 24 wheelchairs 200 white canes na 196 sunscreen twi able kubikia kila mundu lakini twina wikwatyo kana kavinda kokite ni tutona kubikia aingi maitu na manenge up in their lives na tukuma assist kwika maundu aingi nayo kitumi gukulia ni kana tutethyanisye pamwe na teka o kumanenge sindu cia kumatethesya ta county ministry ni tukwenda kwithia na forum bingi cia andu asu nundu mavinda ingi andu asu ni mola katika maundu me kivathukanganyo na ni tukwenda mewe kana they are part of us nundu disability is not inability. Ane mama enenthi alama atelekana sindu ithi mainena na andiki ma Mauvoo. Tunakushukuru mheshimiwa na viongozi wote ambao wametukumbuka. Sisi wakati mwingine huwa hatukumbuki. Bwana asifiwe. Lakini Mungu ametia hiyo jambo katika mioyo yenu. Wacha tuendelee na vile tumesema ndio mwanzo mpya. Tuendelee hivyo na Mungu atatuwezesha. Kwa hivyo sisi tumeshukuru, tulikuwa tumetoka sehemu mbalimbali. Now you have enabled these learners to go a step ahead because some of them who didn't have sunscreen to prevent them from skin disease, they can now be able to learn well. The ones who had problems of mobility because of lack of wheelchair, they can move well.
The ones who didn't have a white cane to move well, they can now go to classes, go to the sanitation areas, to the dormitories very well. Tilivota Vilingi Mauvoo kuma kaunti ya Kitui ni Onesmus Chalo. Na indi kwa Mauvoo asu tutongea Muvea nundu wa kwithiwa wakwatia na itu nthini wa Vilingi wa Mauvoo tukwendea kwithiwa na kwiyo kisio na weekend ya kwa ila nyenito wa Robert Mutuku na Keisharo Ndinda atwalila Mauvoo wa kwanzia ya meko tiwanesa.